Ndi khou livhuwa hu khou tevhela mafhungo fhano kha Bellerin News vha tshi khou avhalelwa nga Ropo wa Tshikovhele. Kha tsedzuluso ntswa yo anḓadzwaho kha dzhanele ya PLOS Computational Biology, vhasedzulusi vha ri zwi nga konadzea u vhumba thaidzo dza malwadze a mbuya musi i tshi aluwa. Vha khou amba izwi nga murahu musi vho kuvhanganya data kha nyimele dza mutakalo dza ḓana furathi u bva kha mmbya dza zwigidi zwa 26 na maḓana a rathi fumi ina ngei kha ḽa United States. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Chicago. Mvula khulu dzi vhangwaho nga maḓumbu mazikule dzi ḓo engedzea nga phesenthe dza 35 kha ḽa New Zealand. Izwi ndi u ya nga bammbiri ntswa yo tsedzuluso yo gandiswaho kha Journal ya Geophysical Research Atmospheres. Vhorasaintsi vho shumisa data u bva kha mimodele yo fhambanaho ya kilima na zwikalo zwa u bvisa gese. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga National Institute of Water and Atmospheric Research. Vha tshimiswa tsha Limpopo Voluntary Group Scheme Board tshi no khou shumisana na Old Mutual vho ṱanganedza khumbelo dzi bvaho kha zwimiswa zwi sa shumeli malamba dza uri vha thuse kana u lambedza izwo zwimiswa nga ṱhoḓea dzazwo. Matsapa Phaphani Drop-in Center yo vha tshiṅwe tsha tshimiswa tshe ha ṱanganedzwa khumbelo yavho ya u lambedzwa ha dziṅwe dza ṱhoḓea kha tshimiswa itshi. Mbamulovha nga Mugivhela wa ḽa 16 ho vha na mushumo wo ṱanganedza thundu dzo lambedzwaho. Mudzulatshidulo wa bodo ya Limpopo Voluntary Group Scheme tshiṱirikini tsha Vhembe Vho Mbangiseni Rakhangana ndi vhane vho vha na zwinzhi. Nṋe ndi Mbangiseni Rakhangana, District Chairperson wa Limpopo Voluntary Group Scheme Board ine ya khou shuma yo farana na Old Mutual. Kha ṅwedzi wo fhelaho ro no henda over project mbili heyo vha ya vhuraru Matsapa Phaphani ro henda over thundu dzine dza wesa over 107,000 ndi dzone thundu dze ra vha ṋekedza zwithu zwoṱhe ro vhafha dzo badeliwa dzo sala khavho. So rine ri komiti ya vhathu vha no khou tou volunteera vha tshi bva kha dzi department dzo fhambananaho we are 8. Zwi tshe zwo ralo mulanguli mutshimbidzi wa Matsapa Phaphani Drop-in Vho Thilivhali Rudzani vho vha na maipfi a ndivhuwo. Ndi Masiari ndi nṋe Vho Rudzani Thilivhali u bva Matsapa Phaphani kha tshiimiswa tsha Phaphani Child Welfare and Society. Ri vha ri khou shumana na vhana. Ndi khou livhuwesa zwa Limpopo Voluntary Scheme zwe vha ri itela zwone. Vha ri donate nga dzi equipment, vha ri donate na nga zwishumiswa zwine ra ḓo shumisela vhana na nga laptop ine ya nga ri thusa uri vhana vha vhorine vha i gude na nga zwithu zwinzhi u fana na dzi bola zwi a ntsha vhana zwiṱiraṱani. Ri khou pfa ri khou livhuwesa ngoho khou livhuwesa ra dovha ra livhuwa na community ya Matsa ye ya ḓo dzhenelela vha ri sapota. Ra livhuwa na Musanda vha vhorine vho vha vhathu vhane vha khou ri sapota. Ri khou livhuwesa nga maanḓa mushumo wo tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa. Ri khou livhuwesa muṅwe na muṅwe wa kona u swikelela vhathu. Ri livhuwesa. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Bellerin News. Muthetshelesi kha vha bvele phanḓa na u ri tevhelela hune vha ri wana phanḓa kha Spotify, X, Twitter, TikTok khathihi na kha YouTube. Vha nga ḓi dovha hafhu vha dalela siaṱari ḽashu ḽa Facebook hune vha ri wana fhaḽa kha Bellerin News kana u ri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vha vhuyelana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Wangani zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Bellerin Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wangani lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@bellerinbrands.co.za. Bellerin Brands ndi vhahadzimisi vha masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.